Sibir tilimine kaplaşarımın barlığın. Benim adım, ismim Adnan. Soy ismim indi, familyam Cengiz buladı. Beni Adnan Cengiz, Türkiye'nin Konya şehrinin Böğretek avlunda dünyaya gelgenmin. Benim atam da Türkiye'de Böğretek avlunda dünyaya gelgen. Lakin dedem Sibirya'nın Oms şehrinin Bolşeres reyonunun benim bilmişime göre Karagül avlunda. Benim dedem alar Rusya'da ve yaşamının kıyımcılığını kurgan sayın bunlar bir İslam ülkesi deyip İslam'ın bol bulgan bir yerge küs idüğünü, hicret idüğünü uylaganlar. 1907 yılının noyabr ayında kışka oturup urazaların uşlap, urazada uzun eğitlerin kılıp dedelerimiz Sibirya'nın Omsk oblasının Bolşeres reyonunun 5-6 köyünden yayılışıp ve Sibirya'ya göçüp gidiğimizde en başta benim dedem Yoğanbaş Muhammedi diyen kişi de başçılık etken. Abdurreşit İbrahim ile birge işlep, onun tuğrunda Omsk'ta bulunan doğanlarını ol kıpsıtkan. İslam'ın bol bulgan ülkesi İslam bolga gidiyorlar. Müslümanlık istep gelgenlerdik. Barlık dedelerimizin eydişi oldu. Buharisklerge 50 yan kup onaycılık bolgan diye eydetlerimizin dedelerimiz. Askerge olmaganlar, kup nelerden nalok tületmegen bolganlar, Buharisk bitmesininki tamırlarga indi. Tamırlarımız Buharisk bolup demişler diye eydet dedelerimiz. Ben eğitmişine göre neydi Bukhara ayaktan çıkıp giden şeyhlerden Sayram'dan çıkan 4 şeyhten üzgen bir secere bizdik. Bizim tarihimizde dedelerimiz alay edip anlatıp ötkenler kıskacasını alay edip biliriz. 75. yılda Sibir'de zor karvan gele han vaktinde. Gülçin Han bizden indi ataklı Sibir Hanı. O vakitte 1570 yılında bizden tohum zatlar, şeyhler gelgen. Avaş Bakı degen babamız 4 balası bilen gelgen. Elim şık, eşkı şık, baba şık, feyzi şık. Legenda ino dürüste bulup çığa bittiğinizi. Bu yüzden şecerlerini mesela men 1990 yılını apam, doğan apam Minci apam, ondan ilkten doğan apam Nail apa bilen barıp qaytkan Türkiye'ye yana bizim Sibir halkı ornaşkan ornuna. Şeyhov Mansur diyen, Şeyh Mansur diyen kişi de bulgan o şecereler. Bütün yalan koyulan komşularına attırtmayla avatkanın halkının şecereleri bulgan. Hani o şecerelerini alıp qayttım. Ondan bunda gitti Muhammed Peygamber'in tohumu, Muhammed Peygamber'e hatlar, Muhammed Peygamber'den sonra onun babaları, neleri Uzbekistan var indi tohum Kutkar Şeyh'ten başlanan tohum Muhammed Peygamber'den başlanan. Halil Şatır'ın такашана biraz neyki Зенюла ишанныкы сподвижники, нее уланда укыган, ишан дәреш. Bu дәрелгән безнеке именно татар халкыныкы соңгы ишан дәрәҗә күтәрелгән ул ишан Халил ишаныбыз. Ул где-то 31 елны үләт, ишаннан соң инде бездә тарихат сүнәде бетә. Ул беткәс тарихат бетә. Гомер буена динкә ни дип куйган кешеләр, алар дөнья тагарыкмайдылар, динне бара да инде, инде дивана менә. Olaydı da dünyada için ister gitme taksızın da. Mene besin yapsa yürgen şu anda terbiye işliyor dedi. As-salatu was-salamu aleyk ya seyyidina ya Resulallah. As-salatu was-salamu aleyk ya seyyidina ya Habiballah. As-salatu was-salamu aleyk
يا سيدنا يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا بالأولين والآخرين وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Один руководитель болған, сол хозяйствода бик та ушундай киши edi. Партийный булса да нәрсә итеп, мулла бабайларны хөрмәт итеп, мәчеткә җомга бәйрәм көннәренә картларны җыеп дигән шикелле, хотя ул ярамаган эшләр булган. Мәчетләрен төзәтеп, нәрсә итеп, Курбан гайд бәйрәмләрендә, Рамазан гайд бәйрәмләрендә Здесь вот вот эти вот. Да, тут по-другому нет. Здесь название нет. Но по времени, по бумаге, в принципе, сейчас еще надо посмотреть. Или грамотно, вообще бумага. Нет, бумага другая. Бумага другая. Ну, бумага, ну, это первая страничка. Вот он, Фатиха. Супер. Еще один Коран, да? Да. Скорее всего, 18 века. Это у нас сверток с рукописями. Я вот русской мечети переданы. Это же ценность. Мен думал, Казан якларында да сохранять иткән или итмәгән мә. Ведь на кочегарках жгли его, эти книги. Из-за них же в ссылку отправляли, арестовывали, в ссылку отправляли, собирали, в кочегарках топили. В 70-е годы был, я говорю, вот мне послана говорит, что можно перевести как. И вот, ну вот Ватьялова еще был. Я говорю, больше даже не слышали. Уже через 20 лет, я говорю, наверняка уже есть. Он говорит, через 50 лет еще будет больше. Но по урну точно. Халю хадисның урну точно. Баязид у шаяхта интебер Самаркандта. Олар ранакыга Хуҗа Баудин дә Самаркандта торган шунда. Иш ана кигә булган олар. По Султан Баязидның кыбы малай булды. Ну, так кен примерно 600 ел элге мыйдылар. Шулай дигәннәр. Менә безнең халык монда татар халкы монда яшәгән хәзер татар халкы. Без монда ислам дине белән баратганнар булмаган. Безнең монда хәзерге вакытта безнең Астана монда аны без зурлайбыз, без дин таратырга, динне тараткан кеше, асаны Халиф Хазис. Хуҗа Багота хәзердән мурити булган. Ул яшь монда ул кар кеше ул где-то примерно может 30-ка якын кеше булган, ниткән булыр. Здоровый, яшь булган. Олар монда 366 кеше идәнләр. Мен тамырымны өсіп ташларым келмейді. Тамырын өсіп, ол бір ағасының тамыры шекілді менде туғанlar. Енді мен өз ойымса, өз düşünceme göre туғанlarımның көрмеген туғанlarım тапқаннан соң daha көп туған істегім келіп жатыр. Тамырларын өсіп ташламай, bir ağacın тамырларын üstüp taşlasam kurup giderdi. Biz de mene tuğanlar bir ağacın tamırına aşatamayız. Onların üsüp taşlasak biz de kurup bitip gideriz. Ama o tamırga su biri buldursak, gelip gidip buldursak, bir gelip gidip bulduru su biri olsun deyindi bizim o sol tamırga ağacın tamırına. Kaytarı yaşarıp tamırlar daha da güçseni buldursun. Benim oyum neyim ben de